Ai, nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi ku Boti Majuli allegedly va onariwile ku va dokodela. Another Boti Majuli Se I. Go fuck Friday. Then I got to Boti Majuli Se I have done what Dr. Majuli. Then I got Majuli so and I will tell you what come back friend Kurisi. Dr. Majuli. Dr. Majuli. Come back friend Kurisi. Man. Hey, yeah, so nifika ngena ka Facebook as I usually do. Nifika nhlangana this post la Boti Majuli hayi kombina ku yimba leswaku swo va loyi ordinary wa dokodela enhleke ngoko it was not intentional. Sweswi ni nge koti ku va ni hlekisa leswi ni nga hlekisa xiswona loko ni vona this thing. Of course leswi nga postiwa hi Gaza forward. Hayi ni fika ni nghena ka screenshot xi nga kwala ni kota ku hlakuka swi kota ku endleka hi hayi loko hi fike hi hlala tanihileswi swi vona kwala na va fika va tsala ku meyara wa masipala wa Greater Giyani sweswi nga tsariwa kun'wana sweswi a ni swi twisisi Agnes Xivambo a nghenerile ntirho wa Kungulatilo Education Center laha va hlonipha nhenha July Hlupheka Mabunda loyi a tivekaka hi vito ra Boti Majuli. Hlupheka Mabunda u hloniphiwile hi digiri ya vudokodela eka ku tisa ku hambana eka xiyenge xa vunyanyuri etikweni ra Afrika-Dzonga. Hlupheka Mabunda u vitaniwa dokodela Majuli naswona u tshinyiwile leswaku a hlonipha vudokodela bya yena minkarhi hinkwayo. Like really? Yeah, so this thing is a joke. Leswi kombisaka this thing is a joke it's because va onariwe a Kungulatilo. So Kungulatilo phela I think it's a high school ne. So njhani va onara vudokodela ka certificate leyi yo ka yi nga existiku a yi na nini a Kungulatilo ya vudokodela loko it's a high school. So it's a joke and I think it also might be a marketing strategy. Yeah, leswi nga kahle because va create a hype for xikolo xa vona which means more kids next year va nga tsakela ku va enani va kumeka va ya ka xona xikolo lexiya hikuva va create this hype. Yeah, yona yi bohelerile tani sweswi ni vona kwalano ntirho wa sasekeni na suta yi mbariwile hi tele picture ti famba ka background ma swona ku hayi ntirho wa sasekeni swinene va vona ku tshemba ku hayi va va nyiki nyana ximalaninyana loko va kha va endla this joke hikuva a ni ma swi tiva ku yi dumile so obviously many people va ta swi tsakela ku va ya ka xikolo lexi. Yeah, so it's a joke guys. Loko mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tirha subscribe. Mara wa cina mfana loyi mara. Mara mfana loyi xi duda mara. Para man.